nakasa ko hindi ko na siya. Saru ito tok ng garamo na kalunggo. Amen. I would like to take this opportunity to thank all of you. Really, this is a special day. As we all know, the first week, the first day of the week, erando may songo ni kinawarto na apostol. Meron may doi manray, meron may lolo, ka masmas, meron may sulit ang akin, non rayaw, meron may wasya batakina. Kaya dua lorang ini lekat siku mga nakakana si wai siya ba vi dobi social baki. Kena binakati na kena wakatite na itutu nak. Tomando binakata meu dolya sarap galak na bosa ni bikin tabaki. Tomanda kila ni sen ni bikin tabaki wayau. Kintabaki na kulung. Kaya takau tachiko na bisi. Kaya sa ambula lamanda. Amen. Tomanda gasi randini na waleu na nomini kadi usa elo lomosuli da kila ni da sa ndo bata chiu na kena bina katsi me kambura gina itu bina kan ni gospel na Yesu Kristo belata na ka bina kata chiu burubur na ngoni kwa talia na lewu ni buku bata kena kila ka ni bola ni tamata na ngoni ni kwa whatever philosophy sa bula chikina na tamata ni kwa they're searching for one thing, that is God Himself. Balata na yaba mai, na dona ngau na tunubi kata na daw VUNAU, na tini-tini ni kakita nga, ng garabo na kalungo. Amen? Iti ko sa kana Vakatawa, gasi, randini, kemni na wakangu, turangan marama, kemni na lewa, talakin na wikim na nisusulu, tudakin mo do lesar chiku galgalak. Bossa ni bikin tabaki mona kinda bagi tiku kinda na yana ni vivendo Yesu Kristo na matangani kuwa sibag dito ko na nego na usama haspa na kinda. Yo Bueta and sa duru mo chiku boy na ngona ndagan dikito ko da kala ba bina kango na ngona ni sa edo mo chiku boy na Vakatawa tu tinigona. This is the end of the world. Lebu na theologians and liberal kind of imba Veiliutaki. We don't know when the end is going to happen. Tuda bikimuni na wakamu na matakani kuwa. The end, the sign of it, it's here. Whether they believe it or not, we believe it because we are the people of faith. Kena tamata bambota, and the bambota na kasa tu level tambe. So bega chigu na matakani kuwa. Na kita wachiko waleu so baka na bunua na lotu dia lotu bermai kina dindi ba na VUNAU ba de donga na kau berkata neu mo madal takana mataka binani ko na VUNAU sa tiko ba de botam sai kwa na mosin tu so na ngona do mo madal ta waleu na ngona sa do boy tarikina mendagaro na talanga mo bina kana no digo eu do mai tu digi o samdo masulaka me vuruma nel tam denen sambulo tiko nel tam buina no nambula but we have to be filled with the Holy Spirit na ngau na sa durumi kenda kina nel tam roki na ndakabura kina mabnaka na tukutuku dina tukutuku na kanito. Amen. That is so important. Kaya makaisa nga and na Veiliutaki tsinga makatamata bakasa makatamata na hukum makatamata that will not clarify the truth of the word of God ni matarani ko. O mabota na ngono binakatalangango rona ka o singya na nona masu turanga tau nona baka sama nona nabuto ka na ngani masu me ka kuni rong na ndomo batamata. Ye me rong nga na ndomo ni bosin ko. O do watike no turanga tau watike na nona bosa talanga na ngani masu. Nangasi na matakani kuwa na nona dabuta kwa menda may munu na way. Menda sa karma tu na ngona bagabino. Sa vakatan nga kina na ulutanga. And na ba rongo na matakabina ni kuwa. Na ulutanga abundance of the overflow
The abundance of the overflow. No madala tanga ngona e mawante o gai imbita wabichi. So me we kemni da be nakata ke to kono no mani wanekla. E au ngona kau pikitaka na ena matakani ku the life of the overflow na kena mawante o wabichi na mbula wombale ena be ka binaka ena buku Kristo. Na bula wombale. It's overflowing. Ke baka wani reda bobna ke baka indua ko tamai na bilo na imbita bangoi matang ko tamai na choke gai soba na wai na lo mani bilo. Right? Soba ko me bo basang ni sada basa wombale. Dona I warite ki binaka ni wombale. Ni wombale. Na veitiki ni bola tamba na wili ka bota chiko na kamni na matakani kuwa and na waka madala tai chiko the abundance of God. The abundance of God. Kembali abundance kembali e wombale. Harikali. Dina nila mo chisu may sulebe kenda na mula tamu. Right? Turabango chisu na choni na wasi tini tiki na itim turabango kwa au sala ko mai may rawi kimuni na mbula. Ia me rawa sarabgalebu. Na kena I waka deo me rawa sarabgalebu abundance. Se moda abundance e wombale overflow. Lebu na gau na sende tuni na reda na wombale ni kai sabaru tang na kalubike da balete ni and the senga ni da wilika, senga ni da baka samataka, senga ni da dereka na no da ibolota. There is so much in the Bible. Is for us. It's about the abundance of the overflow. Kini matay mo. Nial belaka kemka tok na numani bol tamu. Au sana kira tonga kemka mo lisi kem ni ngai ni. Au kere benda yandu na chini bol tamu. Biso tigi bolle na muna na matangani kuwa. Kemka chiko na numani bol tamu nial belaka. Kemka chiko numani ai pen se na na wani da reda roki na numani bol tamu. Au sana sulit sungai na nabe chini bol tamu go chini nga na chini bol tamu. Au asawil ko chen kene matai. Na choni na wasi tini tiki na tini Au asawil ko chen ai. Ko na chini bol tamu sana sulit ni bikem ni. Na Roma na wasi 5 tiki na tini kabitu. Ya Roma na wasi 5 tiki na tini kabitu. Karoni pita na wasi 2 tiki na rua. Nei vola nei chuta. Dona na wasi ni vola nei chuta. Na tiki na rua. Kawani chini vola tamu. Mateni pita na wasi 2 tiki na walu. Wasi 2 tiki na walu. Ya, mateni pita, pada mateni karuni pita na wasi rua, wasi 2 tiki na rua, chuta na tiki na rua, mateni pita na tiki na wasi 2 tiki na walu. Mateni pita wasi 2 tiki na walu, wasi 2 tiki na walu. Awa, yo. So tal si berchuni dono ni tali. Yo karuni kornida. Sebar? Alo, karuni kornida. Wasi 2 tiki na 5 kina bitu Mateni reference na Roma na wasi 5 tiki na kina bitu. Karuni pita na wasi 2 tiki na rua. Chuta tiki na rua. Mateni pita wasi 2 tiki na walu. Karuni kornida na wasi 2 tiki na 5 kina bitu. Sadon bigha.
mataingo na buambale si madalau na toro babaka sama ke senga usana wilika ngaini na noutu sa tongwe sa bola tonga ka bichingo yo sa ta ndo suli baka sama si u VUNAU tanga nei tutu naka ndo boka bichi bo bola itanga ndo I'm very sensitive to those who cannot understand Fiji, eh? Na buambale ni nono lolo mabakabunga ni kalu baleti kena na tamata bang Bueta. Kera ni wiliki mai na Roma na wasi 5 tiki na timpe bitu kere. Leke kasa mo tua na mate e no kona na lendua e na talendenge i lendua e na ge rora o te o le ke ve ira sa ve ira na roma ira ke ne soli ni riva ndoni nera uma tua e na bula e na kona na lendua ko Jesu Kristo. Amen. Rona kerta e mo madalata ni chini bolo tambuya. Dua o ya tama matengi dama. Matengi tamata. Lako mo ko ya dama. Ya to me wana mati. Se wada ba no na sabu no te kino na kluwa tu na bira o iba te ke ya tama ro na mate bo indina. Right? O ya tama. Kai tu tela ni bolo tambo na Roma na wasi 5 ai karua ni ya tama. O te ni karua ni ya tama. O Jesu Kristo, He came with grace, with abundant grace. Davita lotachiko, the overflow, the kena buambalichiko, the grace of God. Naloloma, which is the love of God, but the kena grace, which is the unmerited favor of God's love upon His heart towards humankind. Rona nabosaya, grace and love. They're very connected. Yeah? Grace and love. But grace, it is upon the Father's heart towards mankind. Grace. Kembali ni sa suliman na grace, we don't even deserve it. But Christ Himself, nagkaroon niya tama, sulibikan na the abundance of grace. Vitalian na dabang nadakabi buru-buru mo, na malmulu mo dapat da chikukina, there is always the abundance of grace. Amen? There's always the abundance of grace. Italia sar na lolo bira nimbula nda mbula kina na tamata pangambota. Pamadal tatsugo na tamata pangambota. Sin tamata wira chiki burbura. Na tamata pangambota. Bata nilibuna kay wala chiko o Pita o Paula o Chemesa. Wala chiko wira na tamata pangambota. Weekend na tamata pangambota. If we are all believers today, these verses, these passages in the Bible are actually speaking to us as Christians, as believers. Yeah? Kini ka ruango na buambali ni nona bagadingu na kalu me nonda bata na tamata yalo sabsaba. Krek me ulti bay na karuni pita na wasi endua tikina rua, okay? Karuni pita wase rua. Karuni pita wase endua tikina rua. Vakatawa be came down na Roma, came Vakatawa in those kila klo, ke Jesu na turan. Amen. So the abundance of peace. Kene bali na buambali ni nono bagadingu na kalu. Amen. Na durma chingo anda na ngau na ndrindi kita. Me bagadingu chingo na yalonda na tamata wang bauta na ngone ko. The abundance of His peace, which is na bagadingu ni kalu. Me sa chico bata kay kenta. Tu talaga bikenda na Filipai na wase vati kina witu kini bango me chico nga bikemundo na bagadingu ni kalu. Me marui kimni, me tango makimni, me salama kay kimni. And I will be Kristo. And I will be Nikolo. So He's so abundant. Kena sobrang chiko na naway na manibilo sa buong tsunami. That is the grace. Simple bango doon naka lengka bango na nakamo kena na tama-tama bauta. Oo, siya stop ta kana na Kristo. Kuan sul gago. Patungko ko sa libro ko. In spite of what you do, it doesn't fancy God.
God has provided everything for all of us. God has provided grace and peace. Eh? Nona makathimu mekena. O kenda nga come to the standard of God. Na tosumai, wa. Libuno na sa tunga may rango. Somebody will that and the turanga. Somebody will that. Sabaga with an on the Batuzachu and on the Volvoda. Send the Vakatawa, and the Vakatawa. Forget about that. Let the mother of my Volvoda. Read the man that Casa Cabuch in a Colobico. See what? See what God has already done for you, given you the abundance of grace and peace. So grace and peace. Ono no masana ndor tiki ni bola tambu karua ni korrida na wasi tin karua tiki nei diwa na ngona sa tata bitu tiki no pola sa no ko wana klu turanga ni kota livima na kai ba boto na tsingo yenda sing manda ni kila na ba sa manda kai ba boto na tsinga ni ndo na mati be ko tu ko chiko se do na kai ta ko tsingo se tani se temba ki tiki na ka tiuro ba ngona klu. My grace is sufficient for you. Is made strong, made strength in the time of weakness. Ata bikin balbala. Wa ata masar tu na rekan-rekan ni bulan datu bikin. Me kakunda luso because the grace of God is always there. Amen. Jadi katolu na buang bali ni non dan lomani kenda na klu. Chuta tikina ruai, kira-kira. Iya, doa nga nawa sini wala. Me Vakaliutaki ke mundo na loloma kina vakadimu kina loloma. Amen. Me Vakaliutaki. Me buambali. Me Vakaliutaki. Ata makin balbala. Overflow. Overflow. Vakaliutaki. Buambali. Nanon the bilo. Ni lava ni loma ni klu. The love of God is unconditional. It's unconditional. Kaya mo go. Ana lolo malibu ni klu sa anda may tu kinogo na tamata mo mauta. Ana simra ni sila maybe kada na lolo na klu gay kokalista lo ba. No. Because it's the gift. Kaya kada la kunda na songo ni mo mausi na songo ni sinsu da kaulolom. And then I say ni expect that me lava me so we can say me dagali kokalista na may. The gift is gone. It's given. Yeah? Say what? So when the gift is given, whoever receives it, he receives it with a blessing of the gift that God has given. Alright? Wow. Buambale and amarau senga ni alani rao. Matay ni pita na wasi dua tikinaiwan. O koe do asela di reida i e do sala malanga. O koe do sasela di korea de idai i e do sala kabotanga. Ka reki e de sela di rabutirao ka vida kasara. Wailei. Na reki sa seni rabutirao. That's another one. Yeah? Dotale na kena gosu mustaki wakabichi. And na senga ni dama ni alani rao. Na dama, the joy. Na reki. That's the joy. O wabota sa tariki that's mo binaka na buambali ni no na bosimklu. And mataka ni kuha. It's overflowing. It's overflowing in us. Yeah? Sa buambale enai nui. Roma na wasi tika lima tiki na tika tolu. Kerkere. Roma na wasi tika lima tiki na tika tolu. Ia me vakasai ke mundo mana kolo koa na mudu nui na reki ke na vakaleru ndo sa vakamauta na nusara mundo nui na vukum nona kokoa We, sa totoka jina. Sa buambale e nei nui. Nada ba nei nui, it's a hope. It's a hope that we already know that God is up there. Yeah? He's living in us. We have that excellent hope. The hope that we have. It's not like we're hoping that someone is around the corner. Yeah? Da siga tu ni ba mo ta, enjoy ka chiki sana. Sa
na hope ko tuinsingo, na hope and the sakila, but then itu na nosa, we have it. Sa singin nila nira na nui no na bulan na tamata ng bota. Se wala mo. Na buombale ni nona wei tangomaki kei na wakadeu ni kalu. Karuni koronita na wasin dua tiki na 5 kina vitu kere. We are confident that as you share in suffering, you will also share God's comfort. Yes, that's the one. Thank you. So we share in God's comfort. Yeah? The abundance of His comfort. Nada ba ni balik na kani balik of His comfort. Maroi, tangomaki. That's the comfort. So His overflowing of comfort that comes from God Himself. Wambale and a kokoa, senga ni wakatatua tanataki, irawa and a dua naka. Episode was in dua tikina tinka walu kina tinka liwa. Episode dua tikina tinka walu kina tinka liwa. Kere? Di sawara rabataki dapat dia londo untuk kilau kira dari bibi sampai di kilau kira kokoya kira nem diuku pusato kira kokoya beir salo kira nem sara di dora koko wikenda sara bauta yang kasa tau Vakatawa kira dora koko bagai dia. Amen. Sinrau ni dapat katutuwa na tayo kina dua na kai buru-buru. Na kaukau sa sulibike na kalu. O kena tau share toka benga na level 1. Tinabango na Veiliutaki, there is a place for people to drink milk. Ra sumunu ko na subu. Ana ka tu na chigo pola, balata lebu bekenda sa dendema na munu subu chigo. Sando do no menda kania na kakana dina. Na bunila ga balata ni da chico lo lotu sa da rongo da chunga na subu na wani subu na wani subu tu ni chiwango nei bolo tambu po. It's like people are laying hands kana masula kina tamata merlago mai we chisu revingo mi chisu, that's all elementary. Sanga chico na ngona menda tubu kina tamata menda kania na kakana dina ko e bina kata chico na kalu me bari ta ka weekenda. Merau ki na menda dava menda tumbu bagao me kanga indo na mondrem drabi ni seba ko sudu mi chimai bichina na ado ba na ngona na tumbu ba na ngona ngo me ado sa ngona sa kania na kakana jina sa kata nga ki na non nambula bagao na tamata lutu na tamata mo bauta no ngona ku dona ka menda na indikemo menda kilana ken roi dindi. But libu na ngona se munu sudu chunga sa Vakatawa chico na ngona tuna kino polo bir mai koronita na koronita na wasi tolu tigina ndo gena tolu tini bango sarangai beili tu urto na isu songolutu ara sangai tu no ya keto lotu be apolosa keto lotu be pita keto lotu be paula sangai tu paula sangai bagan richi rangai tu no bango kwa o paula o pita batigia polosa Kito tianga samaka. O koe ngai waka tupura o koe na kaluwa tiki koe. Amen? Lebu na ngona senda wakasi ngona kanu mehe. Senda chiku ngai rango. Senga chiku wikenda na tumbu mendareda. O dea kadiwa na isoko lotu. Christ himself. Iyo? Amen? Seni lotu isle. Seni lotu tangi. Sini lotu kabitu. No. Christ. Call the church. Ecclesia. Call out of the believers. O kenda tau kenda mo. And the say song lotu. No vale. No, it's not a church. The building is not a church. We are the living church of God. Amen? We'll kai tu ni chibi kata rekon tamwe. Wala be sa totoka tio ya si senga. Na vita o ta chibu na buombali. Ni nono loma, na nona wakademu na kalu. Saya domingo na iotio tiki nak. Enda sa buombale ena nona sa
I sala taki kenda, e na vei wakalunga tataki, na tamanda makalomalangi, na I woloi waka I bale wasi tini tiki na ono. Kere. Wotu tingani tiki bol tabu ya. A mosa ni vei wakalunga taki, I sana tau i na uluna, e anu dulu. I na usura na tamataka, e na tambuna ki na I wala kukua. Many. Kenda kete he da sa tamata pambauta, he da sa tamata sabsaba. Senga ni buku ni sabsaba da kaba. He da sa wakanduni. Senga ni mai na nandodonu he da sa da kaba kenda na tamata. No daka utinga na kalu me balits kenda na tamata me da rauti ki na tuba tiki na kalu. Kembale sa da mai wakadodumi taki, sa gitu wango na boleh bale wira na tamata lom dugu. Sa wakatu na isala ni tui. Sangai tokaritu ulunra. Sangai lorikia wira na kaba na tamata pambauta, era tamata elo sabsaba, era tamata dina, o te kira na tamata ruchi ulunra. That's two people that we have in the world. We are the believers and the non-believers. Sintukunea me da kurulaki ruchi ulunra. Sintukunea me da lewai ruchi ulunra. Resar lewai ochitu. And the book in was in Christo. Walk in the tomb. This is the message for us, all of us. Go, na itubina kambali chicken again, it's another time. Na wombali ni vika sa meta kamu na kamu. Alvina, tokar mo tangtang, na loma, na nona wakadiru na kamu, na nona kau na kamu, sa tiku kende, vei kenda na wani ni kuat. Gitu lubango chisu, the Great Commission, to look where now the heaven and earth, all authority is being given to him. Sa suliban koko au sa sungo au sulebe kemuni. Koko o dama. Koko ko sa tu sarango e matana. O be bande chikenda talaga na matana ni kuani si beri nunda miso. Let's not perform religious activities. Religious or religion is the way that people set up system to search God. Christianity is the way that God has already provided for us to have the intimate relationship with Him. Religion is the way that people search or have a system to search for God. Christianity sa wakaruta na kulu kake desa membalits kenda na tamata men na rauta kina na bulutamu. Sini tuni rawada na Muslim they pray 3, 4, 5 times a day. That's religious. I don't know their relationship with their God, but one thing I know, wabauta ni dinin ni wasin kulu, God has provided every spiritual gift for us in order for us to know Him more, increasingly in knowledge and wisdom of Christ. Ichigo na wakos ko ngasi randini dos ko ngitag na matani ko sa wasa chwa. Sila tanong mo ngasi mak.